Drage Baranke i Barani, dragi prijatelji, poštovane Crnogorke i Crnogorci, građani Crne Gore. Ja ću danas govoriti, a ovdje mi je jedna grupa, u ime jedne grupe starih suverenista, liberala iz 1990-ih i emanirati ono što smo rekli 6. januara 1991. na Cetinju, kad smo u ime Odbora za obnovu autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve prononsirali da treba ukinuti sramni dekret regenta Aleksandra iz 1920. I govorit ću u ime naših drugova, starih heroja, a bili smo, mnogi odavde su bili tada i na krvavom Petrovdanu, 12. jula 1991. ono što smatram da je relevantno. Naravno, bar je slobodarski grad reformskih snaga, gdje je pobjeđivala crnogorska suverenistička opozicija 90-ih i bar je dao, a ja sam u ovom gradu živio 11 godina, nemjerljivi doprinos obnovi nezavisnosti Crne Gore, ali smatram da je u ovom trenutku reći relevantno sljedeće. U aktuelnoj, i dozvolite mi da to zbog poštovanja prema vama, što nakanim reći, pročitam. U aktuelnoj, suštinskoj, ideološko-političkoj i kleronacionalističkoj, kao što vidimo, masovnoj i širokoj kampanji protiv Crne Gore, kao i normi i postulata parlamentarne građanske demokratije, a koju predvodi Srpska pravoslavna crkva sa sjedištem u Beogradu i njena filijala, eparhija, mitropolija Crnogorsko-Primorska, uključilo se od starta direktno i indirektno nekoliko političkih, parlamentarnih i van parlamentarnih subjekata da podrže projekat koji je po mojoj percepciji usmjeren protiv građanske, demokratske, evropske, multietničke, multivjerske Crne Gore i evropskog sistema vrijednosti. A taj projekat ko predvodi? Ko predvodi aktuelne litije i molebane u Crnoj Gori? Predvodi doktor Amfilohije Radović, onaj koji je od prvoga dana veličao i rehabilitovao Dražu Mihajlovića i četnički pokret, velikosrpsku Boljevićevu ideologiju, onu ideologiju koja je počinila genocid tokom Drugog svjetskog rata, pogotovo genocid predvođena njegovim izvršiocem Pavlom Đurišićem nad muslimanima, Bošnjacima u Crnoj Gori i Bosni. I to onaj koji mu panegirike upućuje, koji je podržao zločinačku ideologiju genocidne tvorevine takozvane Republike Srpske, generala Ratka Mladića i Radovana Karadžića, onaj čiji su sabrati podržavali onaj monstruozni zločin u Trnovu, gdje je episkop Gavrilo blagosiljao zločine koje su podržale ne paravojne, nego zvanične oružane formacije Srbije, Škorpioni, kada su pobili nedužno civilno stanovništvo u Bosni i Hercegovini. I ti isti Škorpioni su počinjeni poslije masovne ratne zločine u Podujevu 99. na Kosovu, o čemu svjedoči čak i general Kosa, general Aleksandar Vasiljević u procesu protiv Slobodana Miloševića. Ali da budem sasvim konkretan. Ko nama vodi litije u Crnoj Gori? Ideolog i apologetičar četničkog pokreta koji želi da vaskrsne četnička ideologija i koji želi da se Crna Gora vrati u stanje 1918. 1989.
1991. To znači u stanje kada nije postojalo Crne Gore. Naravno, ja sam pripremio jedan širi govor, od svega toga sam odustao, ali se želim podsjetiti, ja lično i vas, iako to, što bi rekao Krleža, nota bene, dobro pamtite, ko vodi eliti u Crnoj Gori? Onaj koji je nazvao Crnogorce da su komunistički nakod i Đilasova kopilad. Onaj koji je 1996. godine iz Ostroškog manastira odnio mošti svetog Vasilija Ostroškog i odnio ih u takozvanu Republiku Srpsku kod Radovana Karadžića i episkopa Atanasije Jeftića i time ih oskrnavio. I koga podržava u svemu tome? Onaj iz Velike Plane, neki anonimni velikosrpski plaćenički pop koji prijeti da nam se sjeme zatre, a koji slijedi ideologiju oni koji su podržavali zločinačku politiku u agresiji na Hrvatsku i prema Bosni i Hercegovini. Dakle, tu je doktor Amfilohije Radović koji je guslao na Dubrovačkom ratištu da bi osokolio agresore koji su palili, pljačkali Konavle i granatirali stari grad Dubrovnik. Tu je Atanasije Jeftić koji je blogasiljao najmonstruozniju opsadu modernu nacističku jednog grada koja je trajala duže nego što je nacistička Hitlerova trajala Leningrada, a to je opsada, urbicid i ubijanja Sarajeva. Ideolozi te politike danas vode elitije. To je i onaj, i taj podržava bivši episkop Mileševski Filaret, koji se sa doktorom Rastislavom Petrovićem i drugima slikao 1991. na tenku. Objavljena je ta fotografija odavno na tenku sa mitraljezom kada su činjeni zločini u Hrvatskoj, kada je ubijan Vukovar, kada je uništavana Hrvatska. I to nama treba da se ponudi kao moderna alternativa i da crkva bude vjesnik demokratskih, modernih promjena. Voltaire je davno govorio o njenom značaju, a meni nije poznato da je ona ikada u europskom kontekstu bila vjesnik bilo kakvih promjena. I na samom kraju želim reći vrlo jasno da će se, ovo govorim u svoje ime i za svoj račun, ni u čije ime, govorim kao stari liberal, jedan od utemeljitelja Liberalnog saveza Crne Gore, da će se Crna Gora odbraniti od otimača i uzurpatora trona Svetog Petra Cetinskog, od onih koji ugrožavaju svjesno, namjerno i tendenciozno ustavno-pravni poredak Crne Gore i pokušavaju osporiti njenu državnu nezavisnost, od onih koji su otimači naših crnogorskih svetinja, koje od 1. decembra 1918. Srpska crkva drži pod okupacijom i da njima ima vicioznu državinu, a ne pravo svojine. Od onih koji pod zastavama tuđe i strane države jurišaju na sopstvenu državu. Jer smo svjedoci da se već 2 mjeseca barjači po Crnoj Gori sa trobojnicom, sa zastavom, takozvanom 4S, to je zastava 4 ognjela, što su Velikosrbi ukrali inače od Vizantinaca i dinastije Paleologa, ni to njihovo nije autentično, a to je zvanična zastava Srpske crkve. Danas se sa tom zastavom barjači po Crnoj Gori, a ta zastava nikada u istoriji Crne Gore postojala nije. Ona ne samo
da nije zvanična bila do 1919. kad je nasilnom aneksijom nestala Crna Gora, nego do tada uopšte nije bila u upotrebi u Crnoj Gori. I misle da će sa tim okupacionim simbolom uništiti državnu nezavisnost Crne Gore. Mislim da se varaju. Ne znam da li dijelite moje mišljenje, ali ja savjesno kažem ono što mislim. Mislim da im je zaludnja ta rabota. Ne damo Crnu Goru i dozvolite mi da završim sa mojim dragim prijateljom, kolegom, profesorom Rastoderom sam prije nekoliko dana govorio o tome što je danas u pitanju. Sjetio sam se jedne sjajne pjesme doktora Ivana Iva Jovičevića, ujaka generala Peka i Vlada Dapčevića, koji je u Kapljama žuči napisao 1919. i ove stihove koje glase: nije ođe u pitanju dinastija kralj Nikola, već sloboda Crne Gore, puna buke, puna bola. Sloboda je Crne Gore iznad kralja, iznad svega. Živjela je ona prije, a živjet će poslije njega. Što to znači? Ođe nije u pitanju odbrana bilo koje i kakve vlasti, jer sve vlasti su prolazne, vlasti se mijenjaju, dolaze i odlaze demokratskim izbornim putem, ali postoji jedna konstanta, a to je vječnost slobodne i nezavisne Crne Gore. Hvala vam, dragi Varani i Varani.